kutini bi ane say yediani ebechiremu awa posifu akachiam enkra efi oman Ghana posifu akachi ebechirem say wanom ensaka adehia pode basa awa santimantemu pina ka ho amekesi makodi awu ekokum indiani bi yede mu chiremu ebesemu enumre dane bechiremu awa hone ne yensensem anyinankane amsemu na osoafo no hwe oman Ghana yanyinam kanea ene ya hone ne eso oniminyamfo Dr. John Abdullah Jinapo edensem atodwa echiremi say aban ya krado se ne mekasei or the 1000 megawatt power ede kwa santim na koboa ma santimantemu anyinam kanea ejane naso peme sanso ne mekase bejinamu ewo man Ghana apomoden ensensemu na asantimantemu konfo no che teaching hospital empenifo echiremi say enya asem wo omu hia akade ya pa ho kira ba na sesi ameka sei adehia wonom kwa honom ekwahwe omadwunum asem wo adwunum ka no afi bia nya hwe kura mpo no enipa empim dunum 15000 ana biom kwa honom a omadwunum eka wonom ene nso mu nkyeremu ye de besom kaseboi eso na yebekwa santimantem bia dia aba wa bia adwuma foforo kra chese o kirema ne o manyim emebule yi momfomani emfa nto aban ene aban nwuma nko a monyere mo ho se mbesu adwuma na musu adwuma mbetuma de mo ho so aboa memebunu piam ne adwuma nya wo mayimu no wono mo so enye adwuma agem ensema no pina na ka wo yese wonkonwa ede besom mo se enume no nsia kase wodia oha ne nsia ekiripo enkro kase fidie so na ye ka mo se Lumba nsupa esuasene Lumba nsupa ayadwuma ko nsuo ene yeye yensuo de ne yato ebo ase de fanfide ma so so krogen winya binum a sunsuans bone ebi ne akire FDA for dom stamp na to say pan winya binum a sunsuans bone wona to nkwanta mapai kram de send kopia bia akire kwan enso guma hodo mienu ya opia wata ne bi ene sanso bottle 1 akono pa ma unsan ka bi enso de nhia mudi ahodo sansra make say ene dwumade ahodo bi a ya ponto dwumade awade ene ye birthday celebration bi na ekoso aye na ba fi amesremo Lumba nsupa ye krado ye besom sompa frempenifu amatrufo sene ne wonom enikita hom 0549 889 685 0549 889 685 ana 0549 436 616 Samson ameka say ye wo memia pi e won krabo premante mal Lumba nsupa ni bia to akwa wo nkyanya ubenya dodo a upe bia na watimi atum na de edi kan ya dansoman madam abanyameche butum ne shop no eben Lumba Sport e wa dansoman na homa ne 0557 349 401 ofan konso mama Vic ebutum ne shop no ofan Sport M a eye adjacent to Nyinasin worship pay no na homa ne 0500 680 783 da command so brother kwame butum brother kwame shop no e wa Sacred Station honoma e wa dansoman a eben adom chopa no na homa ne 0244 094 793 do wenya mati asem de efrise me wafa se edit kwesi butum na edit kwesi shop no any center university no edede hwanimo e wodo wenya na homa ne 0246 601 004 pokuase otumase hono na me wafa se ba na na satwera butum ne shop no e was certified water depot a ben government school no na homa ne 0592 317 481 tema anti Emilia butum ne shop no e watama community 4 sekedi jet honoma ene obutum na homa ne 0540 423 201 ashaman ya waswe ni mienu de edikan eye patience dopenyo ne shop no e wa kekenyin anes vaco flat e wa shame hodo obutum na homa ne 0543 499 035 sasa na shama kre mami Peggy business center ebutum Peggy mami business center ewa Court Junction eno eben police barracks na homa na 0243 330 836 wena dwumaku atena se yentena se na yamfa enumre no sia ka sebei emesomo edi a meje so yo wofa osi ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene bantwere bonana otafrija me da me home ba me de kasebo ne kire mu ankasa ebesomo na nsa na no me wofa se rose gold wosi di ya kasebo no eye de ba dia
Wadama, a balance and petty, a mamun sem, dear Cassia, but ye hintanina, a honey a poundama, DLFM 106.9, Cassia Bononi, a honey in IAT. DL News. Yamamo akwaba efishia yen ewo Facebook and efinse YouTube na yamfa kaseyebo no enchiri mankasa ensamum yensha kaseyebo na se enfemfiri o my Ghana yen police service akate na make say Ghana police service eden krataba montene abekasa echiri musem wanom sa kanipa emu pode basa afufuro pi na nso omutuso omotoso ekanipa bonfo makwedi ewu akwakum Indiani aniden ade Devendra sign agene nkwa ede afini nsem awa sentiment amekese no enipa piram ho abon nsem wemu a enye asemkuma kram na aposifo echirem say wanum enyankra say sa Indiani aniden ade Devendra sign papai wayira emachese mo penachira kwem ho ba bibiada wura yi ogwo eno ana ade hye de nkrata ekodan Ghana Police Service say asem say na se ni senti ye behia momoa na no ana post photo mgu montre ko yen hwehwemu a post photo kirem say ewo ofoluso busu metwem na nataso de nunum ewo mfempem me na dunu nsem metire eye April 25 2026 ewo mra na awia no mienu 2 pm pepepe ana post photo nyankra ne say sesi ameke say owura ya ne den ade Devendra sai awe Indiani ne chen yo yusu ne ka enipa bi ede akwakosi subin ekrofuom eno ne ben Royal Lumba Hospital honom ka ni si honom ne senti post for mamehwe de enti akoba ne sa ena post for ho ye ha etu dom empempem di kan ekohweye wonom koye yampa senior man kai ni si honom a chese si kwanche honom am post for chezem ko hwe mu a owura ni din de Devendra san ena wada ka ni boot a moja wono ho achese o matutwa ne basam nano nene post for friends and twerefo nhiem won nafia dai kotonuma abosmo na taso nwotwe wo mfempem mienu ene aduonu ensiemu am kwantwerefo pani ono no da o my Ghana post for enkitahudie som metre Director of Public Affairs of the Ghana Police Service ACP Grace and Sakrofi ene Ghana de sheka se na okire misem post for nhwe mo ye ekwapem eye ofuruso bus metwam de natoso aduonu enkron ekwapem de toso aduasam metre from April 29 ekwapem 30th one bombo ne titi nipa ni pi nipa de mudi ka che ne fansem we ndin edi Osman Moro dodo afa ne se Tiago wanya mfinhia no aduonum omusasa ka eye Hakim Kutwo Junior ka ho ana afinsu Moro Sule dodo abanom na ne se Moro eye abobo yam na ma one nsentwere fo ka se na okirem se suspect ne de pi na omunsa aka won de say Etun Central for Enim. Now, who was found dead on 26 April 2026 with multiple stab wounds in the boot of his vehicle that had been abandoned at the outskirts of Stabbing a Room in the Ashanti region. Following days of sustained intelligence operations in Kumasi on 29th and 30th April 2026, our intelligence Virginia led the police to the location at the abandoned site where the CCTV server was successfully retrieved. The suspect further disclosed that he had taken possession of the deceased iPhone 17 Pro Max and Techno mobile phones and later gave the iPhone 17 Pro Max to suspect Osman Moro alias Tiago at Kase, and he gave the Techno mobile phone to suspect Moro Sule. Acting on this information, the police proceeded to Kase in Kumasi, where suspect Osman Moro, aged 20 years, was identified and arrested. Suspect Osman Moro led police to a nearby bush where the deceased iPhone 17 Pro Max was seen wrapped in a brown envelope and fresh leaves, was covered in a hole he had dug in the ground. Investigations were extended to Abrapon near Donkwase, where suspect Moro Sule was arrested.
and the deceased Techno mobile phone was retrieved from him. Suspect Moro was identified by suspect Akun Jr. as the individual who assisted him in the replacement of the CCTV camera. Techno mobile phone have been retained for evidential purposes. Efforts are actively underway to arrest 2 other persons, DLFM 106.9, and Vaipu Jetku Vijay, also known as Taru, who have been mentioned in connection with the case. We will update you on further developments. Anya na jitao chese omaga na dehye akwache India ne sika won ho won kanti won makuno na omuwie yenso na iPhone 17 Pro Max omafa ene ne mapi ne ka ho ne eposifo ensa aka wonom na no achi ene ACP Grace Ansakrofi etwas no kirem se ne ade abaako a agentena ha wo manga nam ne se wokọ Abefonten tanso a social media enyasemwa na kobrane ensa ka iPhone ene phone anim afenti no odwene ho ene yakope na waso kamla yesenanim enyasem kuma na sabe nsam nyansa bia anim framasem ene wotreten Ghana Post Service mudie munnim wa be ya rough ye che opa adwuma ye bedu pa enyasem kuma kra ye bedu dwuma papa ene wachi nso omo wie pe omo se ye create content ede adea ede content fon be no ya ma me kire mu se yanka nkyere Ghana de hyein efiri na eko wan betre mu wada ma mokwa Abefonten so in the name of content creation no munyai sabe untum ka kan nsem yanyansa nim misinformation asema no kura bia nim ensema egu obi hu fin na moka na sabe mu wia na mo de agisika wa Abefonten so okirem se Ghana mrakiri mo so mo hu na prosifo mo mra ikitankran de betwitwa mo no munyai efiri se wa bedi agro na o meche won waso be yehye okirem anansen baako tema haya ena okwagina Abefonten kwatwen krante me posi ni wa be ma na bra metwitwa o meye o sei o makwete no o moche na o se wasra wo ma da we na nka content no create o kirem a wa wuni ma bedi agro no ma na mra ene obedi panti mo hwem huye. A rising situation where some persons, in the name of content creation, engage in acts or conduct that border on criminality. There have been occasions where some of these persons have threatened security persons. Some have conducted themselves in ways that have caused fear and panic within the Ghanaian society. Some have also used such occasions to engage in acts of misinformation and disinformation. We wish to take this opportunity to send a word of caution to such persons to advise themselves and desist from such acts and behaviors, since all perpetrators will be arrested to face the full rigors of the law. The Ghana Police Service has intensified our online presence and patrols to ensure that unscrupulous persons do not exploit our online spaces for criminal behavior. Just yesterday, I'm sure a lot of you are aware, there was somebody who had masked himself threatening to kill security persons. He has been arrested, and when we arrested him, I think prior to that he came online issuing something that looked like an apology, claiming that he was creating content. A couple of months ago, we arrested some other persons who were behaving like bandits and threatening mayhem on the Ghanaian people. Let the caution go down. If you engage in any act, any behavior, any conduct, in any shape or form that border on criminality, the Ghana Police Service will fish you out, will pursue you, will get you arrested, and to bring you to face the full rigors of the law. Ene maso be ye shepa enti Abefonten so sanity enche be ye adwuma mo amokwa create content ni ade na mu dimpenifo atem ensema no kure nim na mo ka se be ya mbenye sika akra tefanti na TikTok fo betua moka na mu dinsem hunu omo kirem se mo nam ho so na enche mo beto mo nkapa eni a wuti ona ye kwankirefo peniam oda apostifo nkitahudie so e wo my Ghana meche the letter of public affairs of the Ghana Police Service ACP Grace Ansa Ekrofi yanto akasebo no so na yemmonwura mu awa honene ensensem efisensem no ebi wo mpa o magana de ye nim anyiram kane ho sensem ne du ba bia na ye nsem na meka sei osoafo no na ote o my Ghana ya honene ensem ano mekire Minister of Energy and Green Transition Dr. John Abdullahi Jinapo edensem atodwe kirem sem meka sei Ghana ban ayekradom ebo adwumaden ahwe e ma de hye a mowo asante mantemu na nsen kro na trapam ayekese
adwade ensem ekwaso mfiri dwuma pi na ekwaso asantiment mu ntene enyinam kane ana ho de no so ate ntedum pempen so bia na yem kane betia ne kafre kadwo enya wo no mokra ntemo sere mu ada omugusu badwumaden eye ne makama okyem se sei aban ayakado se enche bia momaden akwakofa ye 1000 megawatts ere kokaka eye oh my God sentimentem aboa manyinam kane no etimi ejene naso manwumaden akoso sentimentem they decided to dwa our sentimentem kumase mo no mo ke biewom edin komo ana wo kire me se ne wo hwa sentimentem pa se de kuro na tra na enya semwa ni sente go behia sem enyina hoden sensem so betretrem ma adehia mo sentimentem titiru madwadie ene mo amukofiri dwuma so no matumanya hoden ebodwuma mapa monya sika na Ghana banso agemoto na ode aye o manyim oniminyamfo kire me se si amekasei wambekwaso abodwumaden ahwema sentimentem firi dwuma pina no monya hoden mapa bodwuma banso atumi agemoto da kekere wo man Ghana. Kumasi is becoming not just a commercial hub, it is becoming an energy industrial hub. So very soon we are going to have more than 1,000 megawatts situated here in Kumasi. So it's a strategic location. Already you are seeing that AXA is here, Senate is coming, the VRE plants are here. We are working with Avances to bring another 380 megawatts here. So really here is becoming an industrial hub. And like you said, this is my second time coming here. But this is my third time. I visited here in the night to the AXA plant. Just that it's not every time I want the media to capture everything you are doing. So we are doing a lot in Kumasi. Any awoti ye ayo swafo no my Ghana ohwe ya hone ne ensensem esom. Nanu achi no niminyamfo Dr. John Abdullah Jinapo ede ne kaseye eba wieye. Ana wo kire mu sei yemfa nto omanga de hyenim seisei omaye kratom ase ahwe omanga na eye ahonene ensensem na afinso Public Utility Regulatory Commission PURC for bekabom aboa SCBI sunukuru befa ne say control center eno baboa pamenkitanwude mapa etimi akosom ewo oman Ghana yen yisiji mpanifo akachemekira so ya ehwe oman enyinam kane ensensem so kirem se bedu baabi na obi nkanea na ateko wonom be fra mensine na obi amfa eba ne sa na akoye wo helping o kirem asese nyinam kane na teko na se kobase obi nyam kane ni dwuma oman Ghana boka efrise ahonene anwo sensem no mo na wode nyam kane ye dwuma na abanso enya kakra firim e de bo oman ho bra ne sente ombeboa na kitanwude mapa akoso nti asam to wa na sankana ne ko ye pawfra na mpinifo aba na wonom aba abeboa. First, in the age of modern technology, you can also use technology to monitor. So we are setting up a full command and control center under the auspices of the Ministry of Energy, that of Energy Commission, and the PURC. We've already set it up. We are just operationalizing it. We'll put out a number, a short code, a WhatsApp, Facebook, email. And I intend that we'll give all of you brand new phones. Every district manager will give you a dedicated number which is linked to this system if there is a problem. And sometimes transformers can develop problems. Even in the most advanced countries, they do have problems. But the first question is, what is the response time? Why should somebody complain that for 2 days he's been calling a so-called district office and nobody is coming? That 2 days that you are not supplying power, you are losing revenue. I mean, that's how I see it. It's not even the energy alone. Apart from the inconvenience, apart from the bashing that the government receives, you lose revenue when you don't supply the power. So that center is not just for outages. It's for general management. All the transformers we are installing, we want to track them one after the other. Everywhere we install transformers, it will be logged into that system. It will be made public so that the people in that area will know that indeed a transformer has been installed. Because there's also been accusation of so-called transformers getting missing. First, in the age of modern technology, you can also use technology to monitor. So we are setting up a full command and control center. Eni awoti ye eyoswafo no ena wo hwe o my Ghana ya hone ne esensem so Metra Minister of Energy and Green Transition Dr. John Abdullah Jinapo enti de beboa pa ya me ya dom na aban tumi ya beboa na bibitwe ya frɛ tentem no hare so na mabeboa na nyinam kane no agina so na ya de abo adwuma na aban anyato e de akyekere omen yanto akaseba no so ne yemwanwura mu awapomudin ensensem mu na meka sei psychiatric unit no wakonfo anoche aban resebe mechia biaya wonom ehwe adwenum haw eso
ewo konfo anoche aban resabia edensem atodwe kirem say anya hwe kurampo no wonom outpatient department OPD no afibia no nipa ama ho kurampo na eye nipa pode empem tunum 15,000 patients na ba honom na wadom ba yadwenem ensem pi waye no ho atochi ayewonworan na emperifo kirem say sesi ameka say enipa hodo ba honom be yempem dunum no dodo na ye mebuno efiti mfinhia na dunum 25 years ekopem aduanan 40 years na wo kirem a sa nimpa isu ye nipa wo ho ahode mapa mbetuma ye adwuma na nkaja omatua to na Ghana omenya sika de ba oman ho brane ne wodom adwena toto adwena ye nwanworan si wantasa na sententan a wo manyina kwa yaresabe wo jese ha adwen emra ye maame je mre no ne nsentwerefo kasa na ewo mra ne wo mpadwumedie ho soronko ne ye purple month no eye bosom ba ko am ene oman Ghana yaresabe ahoto na wo hwe adwenum house no ebo dawuro edefa adwenum house ne no ena acting head ede my psychiatric unit ede ma konfo anoche aban yaresabe Dr. Ruth Owusu Entwi etirem se yide yankopɔ anim nukura nim nie enya semwa na senimpa pode empim dunum afi bia ba konfo anoche aban ya se behwe o madwene mu dia na so hawi ano aden nipa wo nyina ya adwene mu hawo dia na ehu pam ni sente ne bia ya o mo hwe adwene mu house no ehwa sua ehwa ye kete mampode ayese dwie banum ni sente obesere mpanifo ewom se mpanifo gusu a wo mu sibie nanso project no akoye store project ache patches o mu nwie da akoye tumi ntena na mopo inti obesere Ghana bere mo kebie wom se de aduro ide wonum behia adequate space o behia bia ye so pam na boa na nipa bo nya bia tena kama na wonom etimi asane yade o kirem se du ba bi mpo a ehwo ne musuanti obi tu wonom abehu na Nhyiraba sa kire din okwa kwadwo mirikra trom onsi ho biew obakwa sa mfie pi achi ne wasan ba na so ha no edoso da honom ya maame ekirem se obesere mpanimfo konfo no te aban sabia be mu hwe adwene so amotrete mu ho nya ha na mu ntrem ye pavi se be ye mfinhie be ye numtem ne adwumade a mo hye ase ne kire din mu ntumi hwe da na wo kirem se na adwumade ma pound ma ye purple month no womba modern create awareness abodewura ka kire Ghana fo se adwene mu ha ho pa nte ye hwe ye hu ye ema obi sabe ema nkwase broken heart ma wadwene mu torch enkote ahoma ne bente visa wo bebre pam o kirema ne ehu behia se nipa ba wadwene mu hawo ehu ban pa na dwuma de omudie na timte na daso ne say mental well-being for all ye bo ne yadwene mu ate ne nyina ye ho ate yempa ene ye semtite na da dwuma de ne so Dr. Owusu Entwi ekirem say ehu behia so bia be na fam de ne ya bo na adwene mu hawo yatumi atu ase e wo man Ghana mu. Here we see close to 15,000 cases at the OPD, and over 200 are admitted. They come in with different diagnoses. Every year we have the top 10 diagnoses, but for a couple of years now, our top diagnosis has been schizophrenia, which is one of the severe mental disorders. Among the top 10, we have severe depression, which includes postpartum depression. We have anxiety disorder, substance use disorders. So we are seeing some of these cases on an annual basis, together making a total number of close to 15,000 a year. One thing we observed when we did our performance review for last year was surprisingly the age category of people we're seeing here. Across all the mental disorders, the age that top was between 25 to around 40 thereabouts. And that is worrying because that is the workforce. That's the time people are completing school, they are getting married, they are getting jobs and all of that. And that is when most people are being struck with mental disorders. And so this year we are focusing a little bit more on preventive measures so that people are able to remain in good mental health and become productive. We are seeing the figures increasing annually, but we are not sure whether it is as a result of increase in incidents per se or it is increase in awareness. Gradually, we are beating stigma, and so people are open to come in for help. And so it's difficult to say whether the increased numbers is because awareness is being created or they are actually increased in numbers. I will, however, not be surprised if we are actually getting increased in numbers because post-COVID, there are a lot of things that has changed all over the world. Stresses have gone up. People have become more aware of their mental health, and it may be the reason for increase in numbers. But one of the biggest challenge we experience and face on a consistent basis is space. If you go to the psychiatric unit,
there was an expansion works that was started more than 4 or 5 years ago. We need more space to cater for women, men, children alike. But that project has been stalled for so many years now, and it is making our work very difficult. There are people who come that have to wait for several days, sometimes a week, 2 weeks at the accident and emergency, and the nurses there are not psychiatric nurses. Any abanisa na ye NSMP enya semwakra. Any autoba uramu ego konfo anoche abanya de sabia wa sentiment mu a. Ono ena hwe bia ya. Yehwe adwunumu a house of metre acting head of the psychiatric unit at the Makonfo anoche Dr. Ruth Owusu entry ena wote ni. Yanto akase won so yemfa ni fankyere mu an. Awa nurse fo akache yegina so a ewom awa pomoden ensensemu. Na meka say acting head at the nursing and midwifery ewa 37 military hospital. Eje yema mechanical Vivian Marvin Aza edensem atudwe kirem se nansen nurse fo bre papa o memha titru and midwives ema na o ya nurse fo mo je wo man gan ne memba ne nyina mo bre papa chesa sudie ne so na o kirem adu ba bia na ba ya adwendwen chese edure ne wo mo pa mo adwene na ya mmre aho kire ne so no do adentia poor condition of service chese adwuma wo ne mo ye no emo amau chese du ba bia kade emma chese ho kire nko na da wo mo so ya ma me kire mi se na o man mu midwives a moji awe enya sem kuma wo mu ye adwuma ni pa bebre na ba honom aya wo moji wo mawo nanso be kwa bia moji awe na ho twetwo a so wo fam singlet ehimi aso wo penum tia bisa eno wa chinso akade mpo a ebi ma eba ne sana midwife we ahokire atete na wo fam ene obi kwa wo so a ene ye push sabe push sa na abofra yi ma na nasi no di akone aba so betumi nya boa na waje abofra oba asase so ne batan ne nyina nkwa na je so mo bra sa akade anso a kire din na de send to jamra na one ye nsem training Yemano Poku active to train komo ena midwife society international day dwumadie soro nkwa ne wonom ebo midwife wo nyina baso aka wonom awiase nyina eka wonom ena make say asemte na da dwumadie ne so ye 1 million more midwives na kire say enipa pe de wo ho nurse ba ko pe na ohwe omu nyina eba ne sa no den enti dwumadie ne to odwa egwa nkra bopure tai mu am ene nurses and midwives secretariat to odwa nkra bopure tai mu ne eno na Colonel Vivian Marvin Aza echire mu am sese yi de nyakopanim nukura ni abonsematiko midwife for me nyam wapa edu ba bi mpa globes ye de hye yensai age awei wo munya bi cotton asawa wo munya bi liquid soap kekeo wo munni bi eno wachi chese ne ma hodo obeboro mo de ayi adwuma aboa na adwuma mo ye na konkan no wo bekọ na chire din eba ne sanso na tototo mo dwuma de omudie no asente ha adwenye pam ye ma me chire mi se enam sane me wo ya kwansidie nti edu ba bia na ho kire ba nanso wo hwe omanyi mu aba adwuma yefo na midwife fo mo je awei chese mpanifo mfo mo nya sabe eburo de na papa mo tokura chese mo mu wo mo kapre kura ye bobi mo abaso kanfo wonom mo mo kasa de dem nurse ni kwaje awo nurse na ji mampani maame awo kire din ye mo nyina abaso omanyi eba ne sapere mu sai sa mo so adwuma mo ye ne faso ni so na bu o mabam entema me kire mi se bebia yadu sese so oman obehia kade abamram na mumu wo mo kanasi ni hotwa no onya de wo pa adwuma wa ye na kane wo ho no ma denti no betu kwan kwa ma no so akọpa adwuma no akwada awum kwasi boni kwakọ okurom kwankwa ye hwe enti obesra ban wonom ehiamwa. We don't have challenges with midwife to the extent that we even deploy some outside the maternity ward because we cannot put all of them at the maternity ward and the ops and gynae. So some have even been put at the general ward. For this logistics issue, that's the main issue everywhere. Logistics to work with and reward, recognition is everywhere. Of course,
everybody working needs to be recognized, needs to be rewarded. It's every sector. If you are working, it's like nobody is recognizing you, nobody is seeing what you are doing. Definitely you'll be demoralized. You wouldn't want to work again. Your morale will be low. Your input. Sometimes nurses and midwives transfer their frustrations onto the patient. You know that, if you understand. Yeah, they transfer their frustrations onto patient, which is, I'm not saying it's normal, but it happens all the time. Nukre, mama, how they okay, nukre wumpa, nukre womankasa. Basa nurse phone nya kade, empenifo nsem won. Enti wo kwa yaje wa wo no. Be unsa fina nurse phone de omani bregu so. Nanso na yarefo nya hwe. Ni nyina frustrations, enti omesra omanyi mu mpenimfo a mo hwe apomoden so ne Ghana ban. Edu bia mo akande ne nkwawate. Na nurse phone mo gya wo ye mo bre pam. Ene ya wuto na ye acting head of nursing and midwifery at 37 Military Hospital. Yama Mekana, Vivian, Marvin, Azza, and a wate Ninkain. Na Juma dear son crom mudia Craboprimante Marciano, and a Mashabe Jenny at the man this year. One more or can't not about to Peswaso. On the Minion for Teliza Ladi, a winnie, Ecopias, and which them say, hey, Nasa 4, or my mona Nasa 4. Chesanya at Gumo. Mamoji away, midwife of way, Majuma so papa. Edum pempenso na afeso. Na ma kwaya sabia. Akwa one of cervical cancer. Kokramaya na to meya himfie hwe a eba ne sana meme ya tija o madwa. Efisem pompo aba wono maduane ho. Ene ensempi. Chese ba ne sa o mahwehwem na nso wo mankasa nasefo ne de. Obi anya kwan kwa hwe ne de. Wusi den ko because o maba obi aba hwe na himfie ho no mse ba ya kokramya de enkoto ho. Na yamwa ho ban nurse ni nya kwan wakoye screening na wate honom o kirema nurse fo yi bra pa sa eyi ye fra ni sen midwife we omo brankasa ni sente o kirem sei edum pempenso asa na sa ban tumi bam na akade ahodo mbehia na mo nsa tumi ka na mo so ba maden ya adwumaden eboata o manyati yema metaliza awini lade e kirema sesi amekasei wo hwe o man Ghana mu am o hamje chembe ye wo ha cervical cancer chesenya simkuma ni nyina nurse fo ye mba mode ya midwife fo boa me ye tu ase akese ye prevent ye emma nyade wo pi na kabetumi aka ma nanso mba mode ya boa ma ni nyina etumi kɔ ni nyina ya midwife fo adwuma ni senti o kirema bempenso o madurei obeboa sa ban ebetumi ata wo machi na boa wonom ye ma metaliza ladi decided to gamram odizika botene 5,000 Ghana cedis aka ni sikam 50 million edeboa ye ewo Greater Accra Regional Nurses and Midwifery and midwife secretary adwumade to dwa e wo mra mo ye screening e de man nurses and midwife on kremopre tem no de nsem sei e de to dwa e wase midwives omo they can welcome them into the world and they are very special people and they can say celebrate them one day e was say mrebian you celebrate them na you sign so e boa na akade bia omo hia say omo djuma be koso it's made the boa because we go facility be midwife ba ko pen wo ho no achina ne na so fiti anapa ko se nyumre eto de bia ebinum ka so nurse fo ni bi omo midwife eya na wa odo ho ahye nipa no situation kakra ebiana na e stress ebiana wo mo no so wo enti nipa ba ko pe ena age manti obre e ka ho na ne ekoso no ekoso nti e be so 1 million midwives me was as a member of parliament me catch me colleague members of parliament me na say yenjina ye na so na yenhye muke na ye advocate of parliament na ade no emaso tentem se ne be ya rural areas rural communities and even urban centers no we be professionals ejuma no na wo mo ye ejuma no so no mo ejuma mo ye ne so paso a minji bi so be dwane fikuma se bi se midwife bi wo Ghana na ketua ye na ne okoba bibia ye okay manwa ye ofano the same opportunity were outside obi prefer so better na because say na obeko wa ko ye ejuma ko pe kakra ba de so fakra ache obi siam it's stressful and you know go na the days na ye sa boche ya no na se bi edwane ko enye izisa entinu ye best we say aban bema omu ejuma ye no ayo mu de ene ye maame ne ho asamanyen ene ya wote ma hwebadwane ede ma de hia wonom wo okankwe not abato mpesua so oniminyamfo Teliza ladi awene ena wote ne nkenama ne boyi
yensem twireni Emmanuel Opoku Adusi dudu abon mane se DJ Active ene de amane boy efri enkran popure mantemu ebesom yen yanto akase wonu so na yafia ni fa nkyeremu ewo my Ghana ya sante mantemu bi visa wansem no ebitemu pam ne yembonwura adwumam esuamu nsensem na meka sei kwafale by Edema Cindy Beauty Paro Metre Chief Executive Officer Edema Cindy Beauty Paro Mrs. Cindy Fobi ede adesre ede ato o my Ghana meburu titiru ne maye nanim se obesere wono mada adwuma suan yade ba ko a etumi se sani pa hyebere pa ne senti o mammadia no manyira mo ho na dodo na ntumi suan adwuma no mpeso moda chesi o mu ye pa osikase na mojo mo ho de a enani adwuma suan ye maame ekirem se ne emaya ntitiru mebunu pi omodo omani atu mlanti wa yiso memma yiso ene obehye ne mawure obeta pieto ahyempo a age bema bi ato ama no kyesane obekana no ko bema na betua ene wachi nso obenya ntoma afura bema na kure ya ni mok anofia sa de na no ne nyina ye mlanti wa ya botom o kirem se ba ne sa pe na mlanti wa na ba mabu na esa ho kire ba ni senti ema pempenso aduru sei ewom se kire kwanko aka se ne ka kwabrane be sene no fifira ya dwuma de ahwe oba mo ba so ya duane ama na di afili na ja watumi akwa awo so bosome nkurawo akwawo na bibia konkan nanso kirem se da bi se wi ase kɔ no sakire ya bam enti monyere mo hunsu adwuma otom na momwa na sikasem enkonkan yan sister Cindy din send to dwamra na opa ne dwuma de sononko ne CD Cindy Beauty Paro dwuma de obi a no wokronom kwapra ewo no wosuame mensenim ewa santimento no pound ma no kirem se obesere se madodo na no mbetuma di mo hunsu ye na modo mo ho ato mo ho so wo mra mo besu adwuma ba ne sa mo befiri afempam ya maame ekirem se obesere Ghana ema ya titiru ne mebunu no momfo ani mfanto abandwuma so abandwuma no eye kete mampode edum mani to so amonya bi nye na adwuma na kura akwa ebusu maketua na yesen fia sa de natiko tesesika benya no wo wira be ho pam eti obesere montina fie o se na ne maya ni bi ne nam mantre sa zo munya adwuma ne bag bi esa ne motom ne moku ne de hye no odesen no onam kumase ne wapia je zo hu bra wobo eba ne sa na wo se wo daten indi odi adesere asanso de ato Ghana banim obesere ne pim mebu ni pin adwuma kombesua nanso sika sem tefa laja cash ebi ni fie ebusua ni bi enti obesere aban omram enye de bia da na omanga na school fo nkuto benya scholarship sabe Ghana mebu na musua adwuma sunya scholarship ni bia ye enti abamra mu na omwa adwumayefo musua adwuma na mo so be adwuma Ghana ban enya to ache ne sika ba o kirema sesei edum pempenso so dum so ya de ha wonom obetuma kwotira adwuma obetena wo fia na pakopema nimra na niam kane yakọ omu ya adwuma nyeyi enti obesra ban o man kene nya ne naso na adwuma nkoso se be bora muso anya adwuma na omunya sika pe omen obi abediye eba sika fo bia ke besra ban se omoaye because of ebia obi esu adwuma pon hu ni madwuma pa da woni buafo bia wo boa no enti emifi obetene fi ti dia meka kakra ni se adwuma bia ne dia kasi ye bia anka aban hu ni anka sa hu mo kwada ko moa emabunu se de bia yesu an yesu ye betin dia ye de aye adwuma boa mo esre maya ni se adwuma sua de eye oti se me ka mensu adwuma iti me nante panchi sa ba nante ya na kosise e wasa wo de sa ye adwuma iti so opportunity bi ba ase adwuma sua ne de watu me stress e maya ni ni omu sua se de be ya da chi bi adwuma ni betinya ye de aboa de ma ntimi bu ba sisi ya no ene de obeyi ama wo de animu asem ni onni ti me stress e me bi ni sua adwuma sua ne de eye ni sua eye ni sua ne de haye papa if say e ba da tine adwuma so ba da ye adwuma we ba na light ni betinya tena ha kra no papa si ani me ye so ti ere die ka mesra ban se e de obi e mo ba na light ni de on fan fam ni enti mi na so na maya DLFM 106.9 Eni adwuma wonom asia pon mo ho a wo mabiebie shop yi omuntumi nye na mfaso opi emra so
na omontumi enso emfa afoforo adwuma eni a wuti ono na ye chief executive officer ede Masindi Biwiri Paro ne den ade Mrs Cindy Fobi ena wote ne nkan na ne kwakram na adwuma yefo a wonom su adwuma a wone nchen metre apprentice ne bi eje mani amani boni Samuel Foruba twetwe nko no mu kyerem sei omani age pa se ne wamususu adwuma na wonom besre wo man Ghana mebunu titiriw omasre mu ada todo na mpa adwuma sua hu ne nam krom batre ne memo mu kita ne nsem kyese bakofo tumi fa mpona beye du ewo de oto ne credit de oto phone de oya boundary go so de obeka na mawure ama no de obehye ne mawure de obeka na ne achi kyese de obeye ni ti bibia ya memasem kwam o kirema ne mrante wa no omani atibuta wode gomatwa di nto mbesre monfo mani mfanto mema so da monyere mo ho na mwankasa monfo mawure tintim fom na munya adwuma tensu adwuma mopa mo ho pe ukita odaache efriso obi a wasu adwuma de oni obi a oya ban adwuma no sabi difference ne so pa wo twan bosoma no nso tesa na watwe kurase ka obenya no etwam busuma ketua inti obese o tirem se ne omanya adwuma nim edum pempeso na ha adwen na nso obi adwuma pe nyambe ye wadoma won so wafo obi adwuma na unemployment ni panya adwuma na so tinti ombesere wo men na ema no titiriw no ene mebu no ensu adwuma wo mo sande yafutuo de amaga na pan edu baabi o manyim atete wo mo tirem se obi ko school a na aban at the scholarship de esi wo de aboni pa na chi bon na onipa na firi afam na so Ghana de hwe musu adwuma no ekire din kwa se mu nya mo amfiri baabia enti o mesra ban aban nya futuo bi nto wonom na nipa na ni abre obesu adwuma asabia wufo ni bie no aban fanta na ti wo mo sanso de futuo ma wofo wo mo kire mi se wo manyim sabi se o ma me do ba ti asofo asase so na se nya school na abekwa na adwuma na abesu no mato pa hwi tesa wo de wa mabra uti agu entamu hwe obiew na yesa odo kwato adwumam etua kakakra wie pe wo bedidi wo benom ekire din nanso de okọ school school fees aye tua enya sika kuma ene hostel fee enya de wa yesamant ent da bia koba ene ye bu no scholarship saka ho nanso obi sua adwuma na ya ye mfi ni to obesra ba tan sabi so obi ko sua adwuma na sabi nya se ni tira sei momo a wonom ne wonom na ebo amomen ekona ni mu Masem nyama wo mabonti se omomboa na ye momoten na ye fa yensa enye bibi na ye fa ye wonto me maso bebi debi se ye kuta yankasa ye djuma ye organ kasa enti mesem nyama no se omoma ye nyina ye nsore aye momoten ye fa yensa enye bibi ada chenso aboye ne busi mama phone nso omoma secondary school enyo secondary school kwane ewie school betima ba ya nipatiti ya yesu adwuma no so betima ba ye nipatiti abusu ni nti mama phone say omumboa ye ni na say de be bitime ye ni na bitime wie de ye ativo wie asi na de ye hwe wasase ye set me aka aka ma say ne say enke de tu adwuma ma wo say me ni da ho ni etimi su adwuma ni etimi pon ye ho ne su nya kakra de akoya yes ra ban say adwuma ni yesu ye wie ni chop money ni bi ye wo on ma ne ma me be boa no e wo sa adwuma su ye mu practicals mu ska bibia mu ma me be boa no bia endu time a wonpono ne bia maame no ne ma ye ba se bia no wanyini ana se misika se mkofo za ban se ye bia wie na se ye nyamoa bia nkonfa ne mu akakra mre se bia benya nya shop kura store dan kwa ne ku ne be kakra kum se ya ye benya ye shop dan a e betinya mai na imfufo ne nyina ye fose kame de ofi woni tibia ma so because of say dem ma no be jama wo bai wo china kon ono be wo mu ne de because obaka cho so so mpebro kame me de ne se ka o de sa no ye obi ntu akra bia nka ona sa ka kan fa betini esia o sa no djuma kakra bia na se ne djuma kakra bia o betini de asapoti wa na so fo ne tibia ma so Momo youth na obi kosu adwuma wi asere be ya ho fanti na fie na adwuma no kosu an no efaso bia maso ama no na ompe ba bi kakra ma no e na wo kota asase agese ajuska e bi akra no osu adwuma wi no oniska ode kwa kota asase no nti aban no nka on hwe youth no na omboa yen na obi a ohia da bi o so ye na adwuma no ko omboa no because no bia na efie ye anaso ba bi a sika obetimi da ye dey akope ba bi nti aban no mo youth na e ba no because ama Enquires Enquires adults because nipa no kosu adwuma wi a enam se wonya ba bi mbie na adwuma nti na obenwa so akofa Enquires na odi aban se besra aban se onfa nani oncha nani enhwe youth na ye ba no ayesu adwuma no momboa ye ene ehu hia pa e asama ene kan ye kana
Eni a woti ye ayo man Ghana de share wonom esi adwuma ewo Cindy Biwiri Paro ewa santemantemu ena wote wonom efutuyi. Ye nyina mo akrabo premantemu biu ewa kasebo no mu a. Emra da beto odwa sei enkrabo premantemu suafo ba moden ekopie mu ego La Paz. Mekire ye maame onimnyamfo Linda Okru ena afinso enkrabo premantemu mankrado mayor Yamba poni mnyamfo Michael Alote Papu ena afinso Okankwe North wano MCE Yamba patete banga eba madi kopie mu a wale mu kire mi se La Paz kwantempo no ho any street ahodum adwadie pa amakro no cha mi kasai in fact ehwante enya kra ne sente yakopo ya adom adwada bai obi ansa ne kuku ne kaka odwugu baabai no nkotena dwam na hwanom na ebe didwa na mi kasai chairman Edmadwadi for mo La Paz me wafa ase Sammy Rofosu Bamfo ede ade sede atodwofo adwadifo nanim se o mate ase wo mafiri hwanom aboa makwan mu ada ho kama na hyenkafo afili FM na Ghana de hyenso a efa kwantempo so nso ekwan ne ho no zebra crossing ne ade na afi nso pedestrian ne pavement no matumi afam kama na adwadi akoso kama na moso ho atumi ahanhan mo pam o kire me se mpenifo asema maka on bedi so pepe mra na yadwuma ne senti obesra ye nuanum adwadifo am wala pass ensema mpenifo kan ko pan adom adwada bai obi afiri kwan ne ho no nkodwom kotoan de na kwantempo ne ndem na drivers ne meti phone feeling fam passengers enya baabi nyina na wo so amofa eye pavement so baabi mfa ndem wasa ba ye nkwanhia enkoto nipa Mr. Bamfo Samuel insemni etia komo obibia ya tell tuga chairman tuga because I feel La Paz La Paz leaders chairman no wa say na yenya ntie yema ekoso kwano ai de dia eton ade sebe me kure mu no enye marketer ebi kwansa nke yeton ade wa na mum awotire ene nyema bi tinama ya timi abaha we bi edumedie na asepeni ameda empeni for mida edede for ano no make sure say me de say akeke kwan mu a problems is obi na be fa obi problems say cars are taking cars into me for obi na be fa no the person say money na tuka and na Thursday mayor any regional minister eba sra wa ha eba no be hu ye no sebe enye fe enti na ye fe meeting e de for kwa no won na enye mu sia ha se na be ye be kire mu se oni kwan se ye to ade o kwa no ho a na mu me ya ho kire enti se sansa ho kire ni nti no e wo se ye toto niema ye hye niema yie se na be ya wo mu sa ko ba bi mo bo se discipline abi abamu enti na ye fe meeting no enti fi ye na e be ko copy Monday ni de nsakaya be ba kwa no ha wo ba kwa no ha bo se e se La Paz asesa ene ensesa mum ene ya woti ye ono na ye dwadifo no titene ni chairman Edema La Paz Traders ne din ede Mr. Samuel Ofosu Bamfo na eno achi no ene nsentwerefo ne assembly member Edema ni Boyman electoral area ni Otu Mustafa Lati twetwen komando wo kirim se ye nokre tese ameka se de obesre oman Ghana mpenifo amodakra bopurema ntemu ya no wo magye atum we bedi manzenko po ya aduma sunne nka se do adwade nu de Monday pa no na obia afiri ho no makwani mada ho get our livelihood across the streets, and it is not that we have penny to sell on the streets, but the mere fact that we don't have much to even go and acquire a shop or rent a store. So this is what we do for livelihood, and it shouldn't happen that due to that there should be kind of chaos on the road, because the road is meant for pedestrians and vehicles, and if you have had the opportunity to take sections of the road, it shouldn't be in the case that we are taking all the way to create inconveniences for pedestrians and vehicles. So together, I will come so that we see how best we can manage ourselves around the space we have, so that when the minister and the MC comes around, they will see that no, we have done the work ourselves and we have comported ourselves as it's supposed to be, so that when they come, they don't have any issue with us. So I beg you, bear with me. Together we'll do it, and together we'll succeed. Thank you very much. And I'm wondering ho pa mo hwe na ban so ni mu anyasem because amu jeja mo hono ni mu anyasem ma so be ye shepam. Eni a wuti ye wono ana waye assembly member
edema ni boyman electoral area oniminyamfo ni otu Mustafa Lati ena wote ne nkan yenyina we so na anyankenka madwenkyire ni bi mfanso mo ewo kasebo no eso na yenko Facebook no so a me wafa say Nhyiraba Anelka Diabana was say happy Mother's Day in advance to her ladyship Justice Doris Bequin Accra High Court Judge from her lovely daughter Jenny Ochre Mate Watepa na piaga de abaso hwe live edi free achem asafo de aka no yoko kan party headquarters ewisi eye Brookman o say sure na ode aba nyame chiram na Kofi Parliament de aba no say one Ghana one people let together and move Ghana forward ye nyina kan ne Ghana yi o hwe live edi free agona bobi kuma apam na Obed Asamoah taxi driver de aba no so hwe live edi free eye tema the taxi nim any passengers na fili FM numre na wo kirem say kasebo na taxi like anomanam odinja kase pam eko ede ama ni senior brothers Dennis Abrakwa aka Kamoko na face na na berema uturo asare apesemaka hene ewo akuapem okurase na fi piano of Temanu town o kirem ya no de fire ja ede atua kasebo no eto edi amen obera samwa mechewa ni mrenyi Ghana ni ye ba wonche sofa na men sofa eno ena ma ohina pakan emu ye ha ye ba wonchen ye nuanom maya wore musu adwuma awa sentimentem kumase mechere Cindy Beauty Paro omu kirem say edum pempen so a maya ne mante wana mu ko school no awofo ne do mu sika hye mbo mo ho ban hwe wo mo saa ne hwe hostel bo awufo ebetua school fees first semester ba ko pe awufo ebetua eka bebe bi o betua school ntade to o mo nka hwen na so obi kwosua adwuma ye fa ne se ne tie wu ne atona jejem ebasa enhyen krama nipa dodo na nsua adwuma nso ma ye tim sese na adwuma sua ena ma na nwuma abusu ebi mu nya bi ye sentesa nka ba nkwa ntumi nya hwe kram ense mo ne mafra yi adwen kire wadwen wo ho ahoma ne dem 0534050199 0593406565 omo kirem se Ghana ban ato omo musu adwuma jejem ana efe nso awofo ne to so mummu mofra na musu adwuma na mo hwe omo yi majo abi sa kwade atama committee 11 mayentie o sami majo mejo so so ne omo kanu se nkaban uwie school a nkaban boa na awofo no so kire se awofo no so no wen twa paper na om do kosu adwuma so ti asio but adwuma so de nkeye pa nti aban nhwe no moa o mate sa kwade atama committee 11 ya menhira opi wusu betumi abo awura mo 0534050199 0593406565 ya mofra musu adwuma chese omo kirem se awofo no se nipa ne ko school dia ke bia won hu bi obetua na so besu adwuma dia kire din David ni je se wa obebre sa majo wa fada kwa ya domne dobro David we dey 7 7 amamole senior man at say yango fada wo me hu dwante na mbedu na ade asapa nti facha me wate ye bi sia Sunday ko betime sia better champion me yentewa numre no kure onse so ba kan o manpanyin ko 4 time no o emaya ne emlantia no manage carpenter ho no me titru me kaisa am won clinic ni mu no o di that time no munya enyusui nti maya no ofa papa bia no o kire o ma adepam ebinmu e de ya adwuma sisi omde ya adwuma carpenter fo o mo ha no sei bebre na ofa brabi na o da o ma no ona kire o mo bebre na aban na boa o ema o mo esuaye nti no na tie se aban ebenya mpaso na o bia ne manko school benya mpaso a o sa aban de no hura mu bi ezen school se oko school a nka aban be ma na aduane adi wo ho na de ntina wo fi a wo sua adwuma omwa no nti se ne omo kana no kwe aban enso mfa ne hura mu ne omo nyina ya adwuma eboa oman no mposo
Meso me das Mr. Steven Amamole nyame nkyira opi say won so do adwen kyerɛ no aba numre ahoma no da so edem 0534050199 0593406565 Omega na dwumasua awofo eto ye meya jeje mu sanso na ban so na fam de so ye na senior high school Emo Fred Dipoto kai omo aban bo omo ho nya de wa nanso bi kwasua adwuma ekom nko a majo. Hello. Hello. Yes sir, we didn't be akasa free. I feel get akasa free ponko kompe. Isi ni adwet me yente wani mre. No, asama omo kan no kure. Say obia eka. The school for no. Obia be school kwa na aban ni adwuma omo bu omo. Ade a me de kai me na na kura ka tere me. A tampon tam. O mama ska adwadifo keke enomo na yeyi wo mokola eni adade to bi besu adwuma ya ba na sabie so obeboa omo enye bibia na school wa twa na onkwa bebi ko no mo nsanya adwuma nye timono mani aba ne nkasa no mo a omo ni bie omo ntwa no omo si ye nipa na sa adwuma kwa ne bi omo bia ma omo na se abane beboa so bi enyuma bi no mo so afiansa no bima ano so beboa pa meso medase pa se won so ofre di free pon dwete nyame nkyira opi me fa me valley fana call na me dia frefo dwuma die no edi esi obetumi abawura mu 0534050199 0593406565 majo medofo yani amenia wodi na bi akasa free the flame of I am free Lashibi. What fire Lashibi may enter anyway? The Yeniano, the Atigano. Samet, our phone are binding in our Mubusa, what we show you my service. Wabon. Answer the address to a Jumanti. Ubanya said, Mamma, a Blanco. My word, remember over 20-something years. Who's your Macolan, bless until your body and it. A man could run in Hunama. And your Jamina, a Jamina, your body for 2 hours, or China when we are. When Collagen is my name easy. If you cried, it's so much in your your blank ones, who know we are. Before so Benya, baby, send me yet, man, Minia. Stressing quite with your brain. Oh, now who you so the anya. Ona be municipal ifo ne district ifo na no munimu ye beje to ye baba je we nya ye be tu shop so wo blend ye municipal ho ne ai MP ni nkrofu bi ehu e trading what ya senti the abande ye adwumasuan for ne emfa mate emfa nti omo hwe no mo je bi mfa ho mai medase Lashibi for yami nhyira mo pa ya besere mo brenti enya de ebetimi afa afrefo no bi ya bia no enya ya bia ne sa enti kasebo no ye bunu komi se pon ene ya Friday DJ Afiband International DJ na nya se mukuma wa ha chese de wa hyehye wa ha no mo na nya se wa afrefo no chese mi wie ye na fi na homa na soko ene brinki se ya anso emfa enti metere mo ada nyame ya adoma mande ebehia mo enti montwen na ansa meso so na woda ba ku bia ba mienu me monitor na yenso so kofi boa me na meka sei driver at the member of parliament at the Prisia Hunivari constituency. Mechawanabo wisdom Robert Kuchu. The driver near Nidin at the Mr. Samuel Atta. Mr. Edinia Mr. Emmanuel Rata. Mr. Emmanuel Atta. Takwa Anowo. Ochreman ne dofo baako odina wodane dofo o penasem bruta. Just on tene hu jai. Kofi mayankwa Nidin at the Miss Abiba Tete Miss Abiba Tete Bogo so na wo awa to mantem Western region enteje ochirema ne ene your birthday so Mr. Emmanuel Atta wo watakwa wo na wo ye driver edema member of parliament edema priest Huni Valley constituency honorable wisdom Robert Kujo we na twini shen no yami nhyira opi wo kirema ne Miss Abiba Tete Bogo so na wo yakopon nhyira onya okase ya pa enkwa tenten onyi nkyira emu ode
ne yakopon emfandomo o kirem sei wa wodai ompegyaw emfira adumu enko adumu odo adamu mienu muntem no enko so antim efiri ne enko pem da pem de be yato otamfo be hyehye otamfo agina tuo nhihye bi obehye afa ho no yakopon pa na pempem no mo ho ba se yakopon ebo Israel ma ho ban eche wonom edi free ohene faro nsem ekopie mu egwom bosha sase so yakopon nya okese no ma yedie ne kwatenten ene mra won sra brem. So happy birthday once again. Ekwade me wo fa se ba Miss Abi Batete Pogo so na wo we afri Mr. Emmanuel Atta no oye driver Edema Prisia Huni Valley constituency honom wanama of parliament honorable wisdom Robert Kujo ne driver no se yemfa woda so ku we no yemfa emaw animrei na Kofi awoda etwato ekọ ediama me wo fa se ani den ede Anita Ejay we are level 200 we are level 300 students our Amstead Human Resources Management class ho na obutu etiene your birthday. So happy birthday enkoma me wo fa se ba within Anita Ejay asante mantem kumase ho na obutu na we are level 300 students our Amstead Human Resources Management ho sa class na wo department awo no enti we efri Simon Opoku Otek FM ene wo ya adwuma e wo kumase wo kirem se opewa sempa papa odo ye pa ntene Nyankopon e de afe baako aka amfe ho a onya okese enkwatenten onyini kire ne nkwanfe mu ode ene Nyankopon onfa nka ho. Happy birthday once again to you Anita Ejay level 300 student ewo eye Amstead Human Resources Management Department ehọ na wonya mention awoda no wonya ne sonko kura samelo fori boaten ene pia so edi free asante mantem kumase ede awudai ede ebreyen na Kofi wonim se nne ukotema me nwa fasifo mienu edi wanom birthday special birthday pa me nwa fasifo mienu ba kudin de Elijah Ata Amanen anafi Elisha Ata Amanen ne eyom birthday enti ya minchira mo pa no anya mo kese kwa tenten onyi kire ene yesre de amamom me ame wo fase Giladin ma me nya ntechiwa anafi mu ankasa mu anti efia odom papa o kire ma munyini pa menye mpenimpa enkwa tenten no sre de mamo na Ghana man bedu ba bia o manyi mesire so na munsum man so mpa happy birthday mo fase fo mienu Elisha Ata Amanen anafi so Elisha Ata Amanen ya minchira ma woda no onya ne sonko kura we ye mo amade nyina ahofedua Giladin mame nyantechiwa na different tema samemfa emamo kasebo ne ye de asi emusemufo ne ye Miss Mebelantwe se mu ma yen ahofedua eno no tuntum so wiom sanse na champion hotel abemo obo dansro ja ubodutu ase wakorabo e de epiem wo Facebook and for YouTube makasebo no wonya bi ehwe yem Mr. Samuel Akwa etinchim kasafiri mfruma edesom yen akenkafo a yebesom na ye menko a mekɔ ne kwantene kro edi amegeso eyo wofa osi ade eyo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B na hotedin ane bantwerebo na otafirija mesaso a the international DJ afiba radio ni ya ne dia efiri samre ya kopem sai e kire be yedin kura na nondu be bode ono wa na etena te mesrew makasa efiri nkwaso na DLFM 106.9 efiri samre kwei afiba ene wone mo eba betena yemamu nyina ada mo enitia adehye enyum ye ben daddy Lumba se yanka nkyira mo sei osira mo adankofa pressure bia nto ho so entedu ba bia enti obi a wate ye de wa ho beto ene ya weekends enkofa pressure hunu bia nto ho so na wa ye de ho beto why ya me tene mu fa nkyira o ya me ya aduma next week yakra mo